pass by pikoa norok kebo mobile order na hingke sari man khnai hingke norok kebo mobile online na hingkai norok comment khaidi hingke norok ni comment ang nasingnai hingkai norok comment ni jarui na sung mobile rok nailainai je jara mobile nangai tongnai rok ni bagui hingke puila nog phunuknai tini thumbnail bo phunukmani je iPhone 13pro hingke te kaisa kok ang laptop already nahar paikha ang abo nongno phunuknai moha grade A ni 13pro iko mini condition naidi je photo nukma hai abo tina same mannai iko nui mankha norok kun change kwrui min QC naidi joto clear QC hingke oboni price hingkai 39,080 rupees COD nangnai 800 hingke naidi ang nongno laptop kaisa ang order ina hama nongno phunukano iko SR ni obo hingkai ang tamnani battery angko battery ni charger order rijak charger hingkani sokpai ko charger tongmaya hingke mobile ni charger gwnang manna hana hingkai iko khoroksa manai bo naharka Samsung Galaxy M35 12,000 saisa siatur boro good condition nahaka hingke boro charger bo makha aboni video phai tongo unboxing norok nugui manano te kaisa iPhone 7 bo order khlaika bui naharka obo kaham no phaika obo khe box makha original box mano o cherai hingke kuno mention kwri dio haifano bo makha nongno phunukano o jaga o jaga kuno box ni mention kwrui atipano bo mankha rose gold nei second hand hingke norok jodi kebo mobile naina muchungui tongkhe comment khaidi comment khaika hingkha norok ni comment nang reply rwna bagui chai toknai hingke yang warranty gwnang jat nahadi warranty gwnang jat manui khoroksa nahaka Samsung Galaxy M35 iko yang tikai warranty gwnang jat mano 6 month warranty good condition o jaga jemon Galaxy S17 5G 6GB 128GB obon dam tongo 15,690 taka COD 500 taka hingkai ama haike order khlaijaknai tekha tongo Samsung Galaxy S21 5G omo warranty gwnang jat no hingkai 6 month warranty hingka 180 days returnable norok nahana hingke yang tui nahardi yang tui kuno risk kwrui ama hai hingke kwbangma model tongo norok nugui mankha nai ang nai thang tongo norok je nangjak khe screenshot buina rwdi borok mai kwrwngdi 7620358892 omo khai warranty gwnang jat hingke bulk sector no hingkai photo nuknai jemon iPhone 10x Max hinui norok nugui mankha grade E ni grade A o hingkha photo nuknai haifano mane o jaga o face ID issue battery issue omo hai nog nugui mankha oboni dam bo swk hingkha 6,900 hingke bini QC naidi QC je mention tongo abo haino mano hingke ani laptop ni condition joto no kaham phiaba ah jaga o speaker already no swijak tongo je not working phiaba speaker kaham no haifano kisa ger ongo tangkai ang budget kom hinui ang 10,000 jat nahaka hingke ang nong laptop o last o phunukano hingke tabuk hingkha ang mobile no phunukgui tongo hingke norok kebo jodi nairinai hingke ang nairinai nongni bagui Samsung Galaxy A36 5G 19,730 taka pro fresh condition norok nugui mankha naidi o jaga o box o mannai charger le maya do mungko tui bulk section tui hingke charger maya abo kaisa muchung narwdi warranty gwnang jat nahadi abo khe charger mano ama hai hingke Samsung Galaxy 9 Pro kaha tongo C+ ni mo agini model wngna khayo hingke iPhone 14 plus tongo 32,160 taka obo
pura fresh condition ओमफ्राय इखौ बिनि condition नायदि इखौ एकदम गोटालाहाय no नों माननाय अबो गेजेर नरकना हाना मुसुंगा गां बेक्रंदी नाहारी मानो इंडिया नि मोबाइल नो मखाय मॉडल नंबर नक नायनायदि 26.0.1 अपडेट खालायजाक ओमफ्राय स्टोरेज 128 GB नरनुइ मानखाना ओमफ्राय कुन वान नाकरे आं गायनि जतै नाहारका उनगतै Casify supercell tै ओंखायसो आंखाय जेताबो आं नरनो भिडिअ खालाय फुनुक दङ अ जे Samsung Galaxy M35 ओंखाय C+ ग्रेड C+ नाहार आं ओंखाय नरक बाबाय kan नाहारि मानो ओंखाय ते दङ हि Honor कायसे मोबाइल दङ 9X Pro ग्रेड B नि 6GB 128 GB ना सॉरी 256 GB मोबाइल नि कंडीशन नायदि इको बाहाय Honor मोबाइल नि नरक नाहारि मानो ओंखाय ते दङ Samsung Galaxy F54 ग्रेड D नि ग्रेड D ओ कंडीशन का हामिया फाइनाय हि फाटिजाक गांगा बनो नंनो रेकमेंड खायग्लाक ना हादिहिनै Infinix Note 12 Pro ग्रेड C नि 5G मोबाइल स्क्रीन कॉपी मान ओंखाय बिनि फोटो नायदि फोटो गाव बाहाय ओंखाय सिंगल नि मोबाइल नंनो फुनुगन द सिंगल हंगा फोटो करै ओंखाय और सर्च खाय फुनुगन जेमन रमदि OnePlus tam tongnai gana phaidi OnePlus 5G OnePlus 11 ka hannugo o jagao grade D minus ni abase condition hamgalak minus grade D minus rok na kicha condition hamya phayo grade C+ ka hannuka naidi obahai je photo nugo ama haina manai kaham no ओमफ्राय बिनि QC report नायदि QC screen copy nugo the loose panel ओमफ्राय OnePlus ni bisingo to tei phone to nugia 11 mangno ओमफ्राय romni tabuk iPhone 12 phunugan nongno 12 iPhone 12 grade C ni phunugana mo Pro C Pro battery change manai battery unknown glass panel damage haipana bani photo naini len phari omo hai इनके तार माने मन हानन चिनी बागै हामिया iPhone 12 Pro टे कैसे 20,000 नि ग्रेड C नि हि मन ना हारे मानो फोटो नायदि इनके और ताम चेंज खालाय जाका हंगा नायदि जागा कैमरा ते बैटरी ते डिस्प्ले बैटरी इनके सर्विक्स डिस्प्ले जेन्युइन नरक नगि मन खाना डिस्प्ले पाल्टक जा खायपन जेन्युइन कैमरा बो जेन्युइन न और कुनो लोकल या बिनि QC report नायदि और जागाव कैमरा unknown ते बैटरी बुझिका बैटरी इनके सर्विक्स 12 ग्रेड C नि 11,900 टाका नगि मन खाना नरक नायदि इको कंडीशन गमा है बैटरी बाय डिस्प्ले unknown ओबाहाय इनके 12 नतुक नै माने 12 तो 12 Pro सिमसे तिनि तो तंगो 12 गाबा से खामिया इनके OnePlus 12 तंगो Realme 12 Pro का नुखा ए मोखा पूरा कंडीशन का हम 12 Pro Realme 12 Pro मो पूरा कंडीशन फ्रेश कंडीशन एकदम काहाम 15,000 का 60 टाका अब नहारी मानो नरक ओमफ्राय OnePlus Nord का नुखा ग्रेड D माइनस नि किसा डैमेज तामा ओमफ्राय सिंगल मोबाइल फनुगानो 12 नहीं
C plus ni oke bini Q3 report nongno phunuknai battery service heavy scratches mona hari mano 16,570 টাকা obo nahana hingkai norok iPhone 12 hamjaknai rok naharui mano iPhone 11 copy screen 9,550 টাকা gaboni bisingo grade C plus tongo 12,200 টাকা omo kono change kwrui bini Q3 report naidi QC glass panel kisa damage mannai gaboni bisingo grade B ni nahaka hingkai 13,200 টাকা nangnai obo khe kaham mannai norok tabuk offer o ri tongo do ngeno khana jadi a mobile ta tongkha kwring thango do 24 hours ngena update tongui thango kaisa kokmui to narik di obo hingkai iPhone 11 13,200 টাকা kha manui tongo 64GB RAM 128GB ni nahaka hingka busuk phaino 15,200 টাকা abo hai C plus hingka 14,000 C plus ni condition hingka asuk hamglak tupano obo nahaka battery service mannai battery health 80% mo chawo nahana kaito 14,000 bo nahari mano hingkai iPhone 11 12 nongno phunuka hingkai iPhone 13 nongno phunukana 13 ni bisingo hingka grade B plus 26,690 টাকা 256GB hingke bini Q3 report nog naidi ekdom fresh condition battery health busuk mannai hingkai 85% theke 100% bisingo mannai hingkai abono karui romni tekisa kom damni bisingo nahanani hingke grade C ni naidi grade C ni hingke busuk 18,340 ta copy screen mannai obo tanhadi grade B minus nahari mano hingka minus o hingke tam change mannai battery service mannai manake battery health komrijak mannai asukno hingkai teha tongo chini grade B 128GB ni bisingo grade B 25,340 টাকা obo Q3 report naidi nongno 13 phunuka hingke tabuk 15 bara jara hamjaknai rok 15 bo phunukbono 15 bo tongo grade B Apple iPhone 15 6GB to 56GB grade B nogo jaga Q3 report nongno phunukribono Q3 report camera unknown mane camera simi change mannai camera change mane camera kaham do haipani change khlaijak kaima kokta tekha tongo iPhone 15 6GB 512GB grade C plus copy screen obo hingkai 15 Pro tongo grade A ni 60,500 nogi makhana norok hingke omo hai kalai mobile norok tei kun jaga phano norok manglak gaboni bagui jephru ang offer obo hai rui tongo afro nog nahadi iPhone 15 plus grade E ni kaisa nugui makha 19,790 টাকা E grade hingkai risk mane tangi hingkai bini return policy kwrui hingkai tekha tongo 15 plus iko in QC naidi jani norok order khlaina hingke khlaimano 15 plus grade B 39,570 টাকা bini QC oro 8ta device tongo 8ta device bising kaisa khe select khlai norok nang nairinai je bobo kaham amo hai ke nongno nairejaknai gai order lina hingkai norok ang bai WhatsApp o kwrwngdi laptop phunukana angmo swkango bobo hai laptop nahaka nongno phunukan do mane apti hai condition naharo photo jar bo tongo mokha SP ni 8GB 1TB SSD obo hai system nani mane hai phono ke sia ani grade B minus ni haro oro wifi not working mane abo swijak pono kaham no phaio do hingkai nongno photo phunukribono photo mokha photo naina hai mano yo condition kaham se iko je photo no kaple neng abo hai no fresh condition mannai mo ang na man chole pono kaham grade C ni dam busuk 10,100 টাকা si ang nahaka 10,976 টাকা khai mokhai 16,000 battery not working battery nangma paltoknai amo haita hingkai tongo angko Apple ni bo tongo mokhai battery working fine hingkai bini Q3 report naidi
speaker not working phono speaker kam khayo do ani speaker not working ning sijak no hai phono speaker kam no phayo scratch kwbangma phaini phono scratch phaiya abo hain siyo ang nahari saimaka iko je photo nungma hai ning amti ni mannai mokhai apple ni da macbook gai asuk je kalai kalai ningti boro manai rutugoi iko angmti hai minus ni naharo 49 chini ningmo nahari mano nahana hangkai iko speaker not working mo watin sijak ang je nahama haino same gai kaham sok pai gana bo taksuru charger simi ang wait khai tongo iko charger bo tongo grade d ni bo nahamano grade d o hangke bo hai condition nangno phunu hnai grade d o mohole no ko spot tongnai mokhai abo haita hangke oro no sijak tongo mo sini phunu tongo do ngenaro tabo grade b ni phunu hnai grade d o hangka hangkai photo koroi iko sp ni kaha tongo Intel Core i3 10 generation 15.6 inch 8GB 1 TB SSD iko or tam working nang phono ribana keyboard working touch working battery working speaker working gai wifi working gai oro kise scratch tongnai dent tongnai minor scratch minor discoloration abo bai kunungya biskeda kise scratch phainai no gemo khaite ha tongo Dell Latitude 703 moha 12.5 inch mahai iko QC mahai kan nai nongno order class khlainai aba haite tebo tongo dam rong ni bo tongo jemon Apple MacBook Pro 2019 ni abo na hari mano maka without photo battery missing battery nang mapal tok naita aba hai ga return policy tongo 2 din iko 15 series ni 17397 টাকা गोबांमा मडेल दं गोबांमा मडेल बुजिला गोबांमा मडेल ओंखाय नरकना हाना ओंखाय कन्टाक्ट खायदि काहामनो सकपायो आंखाय ग्रेड B- नि नाहारमानि आनि काहामनो सकपायका ओंखाय आं जे बरकनो मोबाइल बा लैपटॉप नायरियो बिनि काहामनो फायनाय नकुनु माना करै नो टेंशन तांगो हिंका ओंखाय आं ताबुक बाय मोबाइल टिप्रा order खालामोन 30 टा हायरक डेलिभारि खालायरिका ओंखाय बाक्सा ओंखाय आं सेलावै भिडिअ रक दाजा गियां थांगो मानेखे अनबॉक्सिंग भिडिअ रक आइन शॉर्ट अक डायरि उता सेला थांगो ओंखाय कन्टाक्ट खायदि जदि नाहाना हंगा ओंखाय नंनि बागै लेवल पूरा मास गायसानि आं सुपार सेल पास पाइनाखा नरकनो मोबाइल कम दामनि बिसुङै नाहारना बागै iPhone 12 tengo hi 4GB 128GB grade B- ni 12 model bo kahamno battery service battery 70 থেকে 79% mannai single mobile gate or task mo phayo Motorola G45 5G copy screen iko grade B ni 37890 টাকা 15 no 15 kahamno ओंखाय आबोनि बिसुङाव WhatsApp ti bangmi korongoi naimano नंनां रहरै Galaxy S22 5G गोबां मडेल दङ आरो बिसुं बावनो हानाय आं नोंनो चुज खालायनाय मना हारिमानो ओंखाय 12 दङ 13 दङ हि iPhone 8 इको 6110 টাকা mo kaha model no nodino kem na hana hangkai contact hadi contact iPhone 10 ar tongo grade C- ni norok dakti kreng iPhone Redmi Note 12 Pro 5G 6GB 128GB grade C+ iPhone 14 27310 টাকা 6GB 128GB हि गोबां मडेल दङ नरकना हाना हंके इको
Motorola X50 Fusion. 15 Pro Max dङ. 16 थ' दङ 16. iPhone 16. 16 ni bisingo 16 Plus dङ 16 lekरै 16 Pro Max dङ 16e dङ. Okay, angto tini horobo live phai dङ. Noktawana di nana hangkai available jekunu time nongna harimano pia COD ni charge nangnai abo kaisa muja narokdi. Okay, iPhone 11 grade ini dङ hi. COD mane delivery charge nango. Angni jibon nango ta iko ang nongno laptop na harmane haine phunugano ang oro 420 taka COD nangkha. Okay, o mobile na hatane 216 taka nango. Bujikada delivery charge. Okay, ama haike ang delivery charge nong thanio 400 taka na haro. যেমন 1000 সিমি 20000 জোড়া আয়ং 20000 সিমি 30000 আমফাই জায়গা হंगांकाय 600 টাকা আমা হাইকে নাহাरो ओमफ्राय जों हाफ पार्सन पेमेन्ट माखायोब्ला कम्पानिनो आबोनि बागै ओमफ्राय iPhone 7 दङ 3040 টাকা ग्रेड D नि 7 Plus दङ ग्रेड C नि कन्डिशनासो खामथाया माने क्यामेरागो 7 दङ हि 4112 टाका ओमफ्राय आमासो खामथाया Google Pixel dङ 7 ग्रेड D नि ओमफ्राय नरक जदि नांखांखांखाय आमै गोरोंदि कन्टाक्ट खालायदि कलाय मबाइल सुपार कन्डिशन 11 दङ हि अब हंगांखाय बक्स दै चार्जार मानाय नों चार्जार फाइया अबखाय 17363 टाका वारेन्टि गोनां जादाबखाय गिदिर हाजिं रग फुनुमानि आबरंग वारेन्टि सारा मामांदो आमाहाय गासुकनो हायनो रग बाय नेक्स्ट भिडियो मालाय फिनाय नरक जदि नाहाना हंखाय नम्बर नोट खोनारदि 7628035892 आं बाय गोरोंदि आसुकनो हामबाय।